C. Keceke uşağı netewê bûyîna demokratîk. Mafê neteweyên heye çarenûsa xwe diyar bikin. Di pirsgirêka Kurd de keceke vêyekê îfade dike. Li derveyî dewletê bi awayekî demokratîk vêyekê îfade dike. Di vê çarçoveyê de keceke dibe şîroveya demokratîka vê rastiyê. Lewma di çareserkirina pirsgirêka neteweyî de divê weke veguherîneke bi kok bên nirxandin. Timî hewl dane bi paradigma û zihniyetên milliyetgir û dewleta netewe pirsgirêkên ku modernîteya kapitalîst rê li ber wan vekirine çareser bikin. Dewleta netewe bi xwe weke aktörê serekeyê çareseriyê hatiye pêşkêşkirin. Dema ku pirsgirêka neteweyî tê gotin, a yekser tê bîra mirov fikra bila dewletek me jiya neteweyî hebe ye. Hema bêje ji bo her etnîste û neteweyî li dewletekê tê fikrîn. Xwediyê vê fikr û nêzîkatiyê Ingilîstan e. Ji ber ku li nava dinyayê dixwaze be hegemon, li pêşiya xwe dewletên mezin ên mîna împaratoryan û dewletên piçûk ên mîna dewletên bajaran weke asteng dîtiye li pêşiya polîtîka xwe ya parçe bike bi rêve be. Dewleta netewe rêxistinkirineke desthilatdariyê ya hegemonya xwe dispêre sîstema kapitalîst e ji bo kara herî zêde û pêkanîna endüstriyalîzmê rêxistina dewletê ya herî dicîhde ye. Ji bo mirov bi awayekî rast li dewletên netewe serwext bibe, divê mirov cihê wan ên di nava sîstema hegemonîk de û têkiliyên wan bi kapitalizm û pîşesaziyê re rast ji hev derxe. Eger mirov bibêje ji her etnîste yan jî ji her mezheb û qewmî re dewletek divê, hingê mirov ji globalbûna kapitalizmê re ango ji mezinbûna metînkarî û endüstriyalîzmê re xizmetê dike. Lewma me bi israr anî ziman ku bi vê xizmet û alîkariyê sosyalîzma pêkhatî ji hev deket. Dîsa me hew da em diyar bikin ku pekeke dema ket ser rê sîstema sosyalîzmê kir bingehê xwe û di pirsgirêka neteweyî de xetimî û sedema vê heman nêzîkatî bû. Me diyar kiribû ku di vê mijarê de pekekê xwe rexne kiriye û veguheriye. Di pirsgirêka neteweyî de dema em veguherîn dibêjin xeta wê ev e divê dev ji dewleta netewe bêberdan û weke alternatîf çareseriya demokratîk esas bêgirtin. Mabes ji şareseriya demokratîk jî li derveyî dewletê lêgerinên ji bo demokratîkbûna civakê ne. Di pirsgirêkên civakî de divê mirov dewleta netewe weke têgîn tevî kapitalizmê ne weke çareserî lê weke jêder û çavkaniya ku pirsgirêkan bêhtir dike binirxîne. Girêdana pirsgirêkên civakî û neteweyî bi dewleta netewe ve aliyê herî zordar ê modernîteyê pêktîne. Ji amûreke ku bi xwe rê li ber pirsgirêkan vedike bendewariya çareseriyê dike ku pirsgirêk mîna çiyan mezin bin û dibe sedem kaosa civakî pêk bê. Kapitalizm bi xwe qonaxa herî bi krîz a sîstema şaristaniyê ye. Dewleta netewe ya divê qonaxê de xistine rojevê tevahiya dîroka civakê rêxistina şîddetê ya herî bi pêşxistiye. Bi wê şîddeta desthilatdariyê dor li tevahiya civakê digire û dibe amûrek ku hawirdor û civaka bi kara herî zêde ya kapitalizmê û endüstriyalîzmê ji hev de dikeve bi darê zorê bi hev digire. Gelekî zêde bi şîddetê barkiriye, ev ji ber meyla sîstema kapitalizmê ya ji bo kara herî zêde û daneheva bênaver e. Rêxistiniyeke şîddetê ya tîpa dewleta netewe nebe, qanûnên daneheva kapitalîst naxebtin, endüstriyalîzm nikare were dewam kirin. Di serdema kapitalizma finansya global de ku qonaxa dawiyê em gihîştinê, civak û hawirdor tam bi têkçûnekê re rûbirûne. Pêxîrtengiyên di destpêkê de dewrewî bûn, karaktereke domdar û avabûnê girtine. Di vê rewşê de dewleta netewe bi xwe jî bûye astengek ku sîstem bi temamî kilît kiriye. Tevî ku kapitalizm bi xwe avahiyek bi krîze, di rêza pêşiya rojeva xwe de rizgarbûna ji dewleta netewe daniye. Serveriya dewleta netewe bi tenê çavkaniya pirsgirêkên civakî nîne, li pêşiya çareseriyê jî astengiya sereke ye. Sîstemeke ji bo çîna kapitalîst a serwest bi vî rengî be, mirov wê çawa ji bo civak gelan û ketkaran weke amûrekî çareseriyê lê bifikre, ev bi xwezeya civakê re li hev nake, ev tê wê meعنeyê ku mirov xwezayê înkar dike. Pirsgirêkên neteweyî parçeyê herî girîng ê pirsgirêkên civakî ne, lewma ji bo ku çareseriya wan hem li gorî xwezeya civak gel û ketkaran be, hem jî bi sedema dewleta netewe li pêşiya sîstema hegemonîk dibe asteng, divê modela demokratîk esas bêqebûl kirin. Modela çareseriya demokratîk bi tenê alternatîfeke çareseriyê nîne, rêbaza çareseriyê ya sereke ye. Eger tevgerên rizgariya neteweyî û sosyalîst dixwazin bi ser bikevin, divê ji bilî demokrasiyê li amûreke dina çareseriyê negerin. Her cure meylên dîktatoriyê yên çepgir, rastgir û naven bi tenê çaresernekirinê kûr dikin, kapitalizmê bêhtir talanker, şêlanker û ferazî dibe.
دوی مرو له مدل چارەسەریya دموکراتیک وکه شیوه فدره انجی کنفدره دولتان تویا یونیتر نفکره. شیوه فدره او کنفدره دولتان تویا چارەسەریya دموکراتیک نینه. اف جی چارەسەریین شیوهین جدایین دولتینه دیسا جگرانکرنا پرزگریکان بهتر برولکدن رانابن. بلکی دناوا منطقه سیستما کاپیتالیست دولتان تویا هشک آناوندی و گوهره شیوهین فدره او کنفدره او بوی آوایی پرزگریک نرم بن او هنکی چارەسەر بن. لی با آوائی کی بنگهین پرزگریکان چارەسەر ناکه. دنابرا هزین چارەسەریya دموکراتیک او دولتان توده شیوهین فدره او کنفدره وکه آمورین چارەسەریه بین جرباندن. لی دما اف آمور هاتن بکارانین مرو لبندا چارەسەریین بنگهین به مرو جاره کدن خو بخاپینه. خو خاپاندنا یکی دولتا رزگاریه نتویی بو یانجی دولتا سوسیالیزما پیکاتی بو که امجره دولتا نتویده بیجن. لی ام دزانن که او بماسکه چپگیریه. پر باش درکتیه هولی که اف سیستمین لگوری دیکتاتوری و فاشیزمینه. دوی از بگرینگی ببیجم مدل چارەسەریya دموکراتیک به تمامیش دولتا نتوی سربخوانینه. دولتا نتوی و دموکراسی وکه دو اوتوریتیان دکارن دبن همان بان سیاسی ده برولا خورابن. دستور دموکراتیک قادا به باندوربونه یا هر دویان دیار دکه. تاوی که یکیتیا اوروپای دوی واری ده هنگ گاو آویتن جی لیلجم وان آلی سرده سروریya دولتا نتویه. لیل گلمپریا دنیای ام دبینن که روش هر ده چش دولتا نتوی دور دکوه. لدنیای و گوهرین سیاسی یا هری بنگهین جه آلی تئوریک و پراتیک و دورکتناش دولتا نتویه. چارەسەریya دموکراتیک خو چی قاسی خوسر او سیستماتیزه بکه او قاسی دکاره آلیکاریا و گوهرنا سیاسی بکه. به پشتبرنا دموکراتیک بون ریوبرین خوسریya دموکراتیک آواکرنا نتویا دموکراتیک دموکراسیا هرمی او چند دموکراسی لتواهی قادن جواکی جنیز و تکیلیا خو به گوهرنا ارینیا دولتا نتوه وهیه. کجه د پرزګریکا کورد ifade بربچاو ا چارەسەریه. جنیزیکاتین جریو رسمي جدایه. چارەسەریه د پارګرتنا ج دولت ده نابینه. حتی جبو کردان د چارچوبه خوسریه ده لپی دولت نینه. دولتا فدره یان کنفدره آرمان جاوینینه او وکه چارەسەریه خو نابینه. تشتاش دولت دخوازه اوه دولت بهله کرد به اراده خوی آزاد خبره بن جبو بن جواکا دموکراتیک لپیشیا و نباستنگ. اگر دولت نتوین سردست ند گوتنه ده لب پرنسیبی به دموکراسی و گریدای بن دستک ندن جواکا دموکراتیک جی دوی آستنگ او قدخه نکن. دولت آنج حکومت چارەسەریya دموکراتیک پیک ناینن. جه چارەسەری هزین جواکی بخوا برپرسیارن. هزین جواکی به دولت آن حکومتان را ده چارچوه دستور دموکراتیک ده لرین لحفکرنه دگرن. دنابرا هزین جواکیین دموکراتیک و هزین دولت آن حکومتان ده پاروکرنا ریوبری به دستوران دیاردبه. نه رئالیسته که ریوبری مطلق آ دولت بخواستن و دیسا نه رئالیسته که دموکراسی مطلق بخواستن. اولگوری گیان و روح چارەسەریه نینه. چارەسەریya دموکراتیک بخوا نتوبوینا دموکراتیکه و جواک خوکه جواکا نتوییا دموکراتیک آوادکه. نه به دست دولت دبه نتوه و نجی به دست ویج نتوه بونه دردکوه. جواک بخواه مافی خواه آواکرنا نتوه دموکراتیک بکارتینه. دوی روشه ده دوی مروف نتوه جنوه بده ناس کرن. بریا هر تشتی دوی از ببیجم داناسینه که بتنه یا نتوه تنه. دما به دست دولت نتوه به آواکرن داناسینه گشتی یا نتوه دولت نتوه. دما همانا تینه جم هف اکونومی به هنگی ممکنه کمرو جوه ببیجه نتوه بازاره. نتوه حقوق لسر سرور به او نتوه حقوقه. داناسینا نتوه پولیتیک و چاندیجی پیکانه. جواکا دین تینه جمهو جخوا جره ملت گوتن. جکوما ملتین جهمان دینی رجی امت گوتن. نتوه دموکراتیک جی اوه کوم و فردین آزاد بی اراده خو جواکا هفپار پیکتینن. لجم نتوه دموکراتیک هزام بروان تینه جمهو اراده آزاد آفرد و کومانه گوپی بریار دن گوه ده همان نتوهی ده بیگمن. تیگیشتنا نتوه هفپار به زمان چاند و دیروکه و گرید ده نتوه دولت تعریف دکه و نابه به گشتی کرن. آنگو به تیگیشتنا تک نتوه کی نابه به مطلق کرن. اف تیگیشتنا نتوه یا که سوسیالیزما پیک هاتی جی او قبول کربو دجبری تیگیشتنا نتوه دموکراتیکه. نخاسم اف تعریف لروسیا سوویت جعالی ستالین و هات خورد کرن و یک جسدم بنگهین اجه هردکتنا یکیتیا سوویتیه. اف تعریف او داناسینا نتوه یا که مدرنیته کابیتالیست او مطلق کریه حتی لداویه نمینه پرزگریک نتوهی و تام بختمن.
اف دمکه ج 300 سالی زیدتره کو پرزګریک نتوی هجی بګرانیا خو هموی دوام دکن او اف جنیز و به تعریفا کم او مطلق را تکل داره جواک نتوی یم به وی رنگی کو د نوا سینورن دولت نتوی د محکوم بونه او د سلطداری کتیا ناوان حتی بشانه اوان اهری بچوک به ایدئولوژی ملیتګر جنسیت پاریز او پوزتیویست مینا گیجان بونه جبو جواکا مدل دولت نتوی تام شبکه یک زوردستی او متینکاریه دگینا نتوی دموکراتیک و تعریف او داناسین برواجد که تعریف نتوی دموکراتیک به شیروه تک زمان چاند دین دیروک او سینورن شداندی ین سیاسی و نگریدای جیان هفپار اکوم او ولاتین لجم هف او پشتگیری هف با آوائی که آزاد پلورال او وکف دکن ایفاده که جواکا دموکراتیک بتنی مدل که نتوی یا بوی رنگی پکته جواکا دولتا نتوی جبر خوزه اوی درین ویل دموکراسی گرتینه دولتا نتوی نه راستیه که گردونی نه جی راستیه که خوجهی ایفاده که برواجی ته معنی انکار کرنا گردونی بون او خوجه بونه جواکا تکتیب کری یا ولاتیان مرنا مروه لبرانبری و نتوی دموکراتیک جنو و آوابونا خوجهی او گردونی ممکن دکه دهیله که راستیه جواکی خو ایفاده بکه داناسین نتوی یندن همو دنابرا وان هر دو مدلن سرکه ده لجهه کی رادوستن هرچی قاسی تعریفین مدلن آواکرنا نتویان لگوهرین برفره هبنجی مروف دکاره داناسینه که گشتی یا همویان بین جمع هف بکه او جی داناسین نتوی یا تکلداری ذهنیت بیر او باوریه. دوی روشده مروف دکاره ببیجه نتوی جکوما مروفان آخودی ذهنیتا هف پار پکته. دوی داناسین نتوی ده زمان دین چاند بازار دیروک و سینورن سیاسی دیارکر نینن او برولا گوده رادبن. با آوه کی بنگهین دوی مرو نتوه و کروشک ذهنیت بده ناسین و او خودی کارکتره که دینامیکه. ده نتوه دولت ده ملیتگیری مهره خواه لذهنیت هفپار ده لی ده نتوه دموکراتیک ده بیروری پشتگیری و آزادی مهره خواه لذهنیت هفپار ده. لی نتوه بتنی بروشن خواه ین ذهنی بین تعریف کرن اف داناسین و کم به. چاکو ذهنیت بگوده نابن نتوه جی بگوده نابن. نتوین خودی ذهنیتا ملیتگر گوده و بدن وان سازین دولتینه. جخوش بر وی گوده وان جوان نتوین را دولتا نتوته گوتن. دما کو سازین حقوق و اکونومی درکوین پیش و بن خودی گرانی مروف دکاره نتوین بوی رنگی وکه نتوین حقوق یانجی نتوین بازار دستنشان بکه. گوده نتوین خودی ذهنیتا آزادی و پشتگیری خسریا دموکراتیکه. با آوه کی بنگهین خسریا دموکراتیک اوه کوم و فردین ذهنیتین وکه هف پار ودکن خو به اراده خو بریود بن مرو دکاره جویر ریوبریا دموکراتیک آن اوتوریته دموکراتیک شی بجه داناسین او تعریفه که دریه و لگردونیتی وکرینه د چارچوه و داناسینا گشتیا نتوده کجکه د چارەسەریya پرزګریکا نتوی یا کرده نزیکاتی نتوی دولت رد که مدل نتوی دموکراتیک مافه نتوی بونا کرد آن و گوهرین دیارده جواکا نتوی بخواسریya دموکراتیک پیکتینه. لور بنتوین دن ره میناک بنتوی ترک ره لتعریفه که نتوی جور وکریه تعریفه نتوی تک گودهی موضوع بحثه. مروف دکاره تعریفه نتوی جور با آوه کی که گلک نتویان بحوینه برفره بکه. مروف دکاره لعمتا اسلام وکه پروتیپا و تعریفه بفکره. احتماله که گلک خورته که روشلاتا ناوین چند خوین جواکی چه زو چه درنگ به ملت آنجی نتوی که هفپار بین جمع مروف نتوی بوینا کردان ده چارچوی وان تیگینیم بنگهین ده بریا هر تشتی دکاره جدو آلیان و بفکره. یا یکی آلی ذهنیه. دوی کرد زمان چاند دیروک اکونومی و دورین لیزده پاشگوه نکن و ده دربار وان قادم بنگهین ده به بیروری رابن آنگو ام بحث هبونه که دکن که به دنیا ذهنی جهان ذهنی هفپار یا به حسین هفپار ام پشگیری تین جمع هف و پار ودکن. لور کریترا بنگهین اوه پروژه او خیاله که دنیا خو بسپیره جهه رنگین و که و آزاد با آوه کی ذهنی به پار وکرن. مرو جوه جهان ذهنی را دکاره بیجه اوتوپیا آن جهان کومن آفردین آزاد. یا گرینگ اوه ذهنیت که آزادی و کویه یا جهه رنگیان رد ناکه دقادا گلمپریه ده ده جهان پولیتیک و اخلاقی جواکه ده تمی پیک بینه. جهان 24 ساعتان به ذهنیت دموکراتیکه. یا دو دویان گوده و بدن جهان ذهنیت ای خو بسپیریه. لور ما بس سامج گوده و بدن اوه لگوری جهان ذهنیت یا هینا جواکی خو بسپیریه جواک چا به برخستن کرن.
هینا بدنی بکیجا میماری به آواکرن. بکورتی خوزه جواکی و هاویردورا و یا جرابهوری مایی و مدرنیته کابیتالیست اولگوری آرمانجن خو گلکی بنخوشی بکریز بزوردستی و بمتنگری برخستن کریه آنجی برخستن کریه جنوب دوی برخستن کرن و اف گوده و بدن تعریف تکه. جبرکو آلیه ذهنی پشتگیری هستی و جهان خیال و فکری یا کوم و فردین دخوازم بنتوه علاقه دار دکه دوی با آوه کی بسینور وره برخستن کرن. جبوه پیوسته کو پرورده زانست فلسفه و هنری دین جدناوه ده به پیش دبرن و به وی آرمانجه جخباتین پراتیک ان سرکه وکرنا دبستانانه ارکاوانه کو دواره نتوه ده پرورده ذهنی و هستان بدن. بقاسی کو لهبونا جواکی دیروکی سر وقت دبه لتکلیا چاندا جواکی یا نها به سردمیر سر وقت دبه و آلیه ویان راست خوشک و باش بهست و فکرین هفپار پاروکرین اساسه. خلاصه ارکا بنگهینا ذهنی در روشا بربچاو آکجه که ده اوه کردان ده درباره هبونا وانده لجیهانا هست و فکرین باش راست و خوشک این هفپار تینه پاروکرین وکه نتوه کی تصور کرنه. بگوتنه کدن دوی بشورش زانستی فلسفی و هنری نتوبونه کردان جیهانا بنگهین آهست و ذهنیت و نتوبونه با آفرینه راوکرنه حقیقت راستی کرد بزانستی فلسفی ایدئولوژیک و هنری با آوه که آزاد پارو بکه. ریاویجی اوه یکالی و شوازکی شورشگری اوتوریته خویا دموکراتیک آوا بکه و بپارزه. گلک همان هنه کجبو دوی ریه ده با آوه که سرکتی بمشه. برێبەرتیا ئیدۆلۆژیک و پۆلیتیکا پێکێکê یا خودی تەجروبەیە ji 30 ساڵان زێدەتر bi desteka xurt a bi şerê gel ê şoreşgerî hatiye ceribandin bi hêza xwe ya eskerî ya pê dikare xweparastinê li her qadê bike bi tevna xwe ya berfireh a têkiliyan li derve û hundir mümkün dibe ku keceke netewaya demokratîk ava bike bi rêve bibe û biparêze. Ev rê wê careke din weke berê nexetime ji ber ku ne netewetiya dewletê lê netewaya demokratîk armanca wê ye her tim ve aligiri aşti u çareseriye be ve behezin devleta netewere deriyen ve li diyalog u muzakereyan vekiri be u divê de jî bi ser nekeve ve li riya xwe ya rast behezin xwe zanibe neteweya demokratîk bi awayekî serketî ava bike bi rêve bibe û biparêze.